boxing day nandi ngitwarure ntwaswa boxing day bana nende trote tauri na boda siko kotebe lakini boxing day yani erenga ene nchire yemo eline litukuli alingeru lyokwarigania yani suguko litukuli lyokwaria ni umonyego yomoneno okorekana ile kemerongo eberi na isano ikobono mwencho mategera ni mwencho muliri ndo sesore karibu sana mambia bono etogenda kigima gigase nchira ya bene kigima litukuli gadia Wednesday edition na murubuli kurunga Etwani mambia bono nchekuru kwa mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo karibu ando sesoke bwatete etogera gusanga naye bono mambia lakini nende umaite boni kama ntombana go anya kwa kwa ndile talia wana kwa nangu na elia today is Wednesday education ni mukakache misongoro kibache tumbiri esingioneka bana senete kumenele daktari ili musi tento musi kutamocho korubwa tandi musi okebacha liyongini yake muntu bono sukuru senda kuboli yani ikineke koro kwa mugolere lisoli nene na gentuko kwa nankiyo Wednesday education ikiwa Wednesday education ko sina wate ba dai wachaka na bukorana kwa naiko mabiwa nchina hata Wednesday edition Wednesday education Wednesday education is trade chirnete kibono wande all right karibu buno sukuru ngakiba hede ro kwa boka napo kagocha mwina murujega egetanda kero matekere gatekani na kese ya rosa okay bono nachi go soe rumu ya banchiri nanyora nera arairi na kuna acha konya kubatura tikankoreki nasoke chiche nono gustinge spetio saliko nasoka liuka igale acha kama the way na pass the way go trimu kama ate no chekerna na pasi kama atega ga kuyo ndega wotwere na trimbo kaiga nanyore suguma saliko twero matas megete suguma baroro nabwata nakora kinara nya injira gite mato kwa kuri kwa kwa ganana digo kwa style fulani uko buna bake bono ikware ko ire suguma yokwa saliko italie suguma raptato mwana nakole tere Christmas saliko italie suguma saliko no mwana uli italie suguma nakole tere bona sunguru igwa mbuye mana soko ndete lakini ikwarusi maina rusi go otwera asigete suguma eborore to koborora eborore te go koborora mama ke bona wagenda kuonde terenji nkyuta ire kurukwago onde tere yawo korukwana kwana rede ya njarongwa musubati oyo musubati oyo Jennifer koruku tabakali ko paste go ikwana kuboke kaiga nari naliaga kali chinga kijiaye okomanya kurwa ekogere esukuma yane ekoma lakini ubwate mechando bwana ni namba ye muru muturumi namba ibiro ro muibi namba isatoni namba ibere yite waro chinkwa bando kurugwaji nyindi yabande bano mambi onde tereka iga mchina yakutoma atali koito otwera ko solo yomingi otwera yomingi ngosimegete njidisi megete noneke sare tago chanerai au titi potati safe age straight engakie Yesu bukomwe ncho botegera liekera bantu bagokora emega ekera bange bakweriya ni bono bange barura sichinsemo aho abayikira sinka naye ene kinga tuligo swa kwa bandi gukuna gintu kyo monyene tuligo swa mwa bandi gukuna ntokyo monyene no ene mabyo bono ekera yura ile gali go ntukubuka bono mambyo se nyomba mwaguru kweriya ni akigima asitukiligale lero ene kinga ko bukonko ligo bugutambe yani ene kinga yo monyene ni guisa nigetena kiliga kubwate tulikura mbali sana umaide sogoro karato saliko matere ngotumiole style friend gokonda makinyi yes mbwato kabako gotambi nje mbwato kabako gotambi kabako nzako check rungu saliko koruga pakaga kabako no gotambi saliko tikako ntumie style friend tego tume nyasai mama molima lero saliko kwante betinga ngongiro mwacheni kiage ngorere ekiro bono lende nyoko kongiro no problem cheni kiage tali monto mobe ngo tubekale biara kile saliko nchetu paise kuiba oso ekuruka ngamba toko kutambe mama ke muntu sogole twatebaiga onde bwensi litukirikinga kiyumuyega tabuyeka nimbwe yonkorogo abwate bono mambia osaliga etokopimana nayo kabako tokopimana nayo kabako nyasaye ndorenga ningo bwato kabako kutambe mazinga tintwale mbwe bono ko kutambe teliko bakoko tambe koliga oko kutambe nimbwe yago yubuibi imbu kuramba bitu byabande osaliko monto ni gabwate bintu gali urarenja
urare Jerusalem. How comes ukurare njara kabisa pia bantu babwate. Ngete bulekero kike. Lakini ikundara koboli mwaka. Igumba koboli mwaka. Ayo monyene onye kwaboka bya kurumwawo. Nkyo guchiro bandu chikurusha ibintu byabande n'ikindi kigakichesu kwa bantu barengera tikuragira buya. Ayibole tunabyo. Bose na tobinyore pese. Noma tuko mulingo mutrara bono mambia obokire gali esabo getekuru bono mambia era biranga libya bya chakira bono nchetimbuga tinga kingo cha gokora abana bane bali nga kingo cha gokora nchinywe nga kingo cha gokora nyole kenda subu mabwane bono biranga libya bya mwakira sabe bono mambia bya muire biranga linga bono nchigo ikanya ole kende kyabande nda mbali nkune uikange ndo bande ngende nchikuiba uikange ende duka ya bande mbune uikange mbo muntu goyeto urule kusene sabali Nairobi mure bono ina mangana mabe omoncho mutegereri mambia bono kero kubuka litwe lya lero chireke chiko chobono mambia tugusegetanga boka bono mambiko batebiranga libyo bwanchani biranga libya mangana obusera nabo igo ibiranga libire bironge tubaisagwe chanda kumyoka kurambali kyabande onzaliho yes na kiyako tebekanira ngaki sanga na bali batabwati kwa mbwatira umwana ona sanga na bali batabwati ekere ugusanga na bali batabwati batabwati mbago cha gukoibera ekiagera mwasanga na barabu na baro banyorire kaminyo kake igora baro batumire rakitaliyo ntebinga bwe kunyerigo kiretayo kendete kuragira ugotyo kichinya magabu aba mwino gamba bwati mama ke muntu baka bache ke sumu gali bakoibere chingoko igobono ekere umugakago kwa mambia bono angelia ene kinga naye nubwato bwanchania so yomiro straight haleluya ni bwate point yo sasa ntwara manyanga ngayikwabukira kurwa emambia bono good morning karibu good morning good morning nekara kel toka naga Christmas edition jide kamrongo erenga chaptuka mo gebere na isar naisa to jide tukirgali jide kamrongo ebere na nyi yani getaudio ayibona mambianga yuke bugate tasomuro bali Etwani Nyuranga gukwana 92 kabona mambio gukwana 92 number 0741583878 mambia bono umaite bono engakiga ni Kristo tuba ndimangana mangeke gima lakini nyuranga ayumo gushomi into andonsia sore popote pale Mokotonyora wetera sechisemo agweta somtanda ulizuko gukumanyitulinga boni tulichisemo wikachisemo chiri isiko inse ya Kenya antu wale bagotonyora kurichisemo chiafa chisemo chiri chia Zimbabwe yani chisemo chisiko ya Kenya satambe sana yotonyo kumanyinga karibu sana mambia bwana yule mia Kenya bwana mambia sisemo chikaunti bwana batonyora kurichisemo chiri chia Naroko County good morning Kurichisemo chirichia Kisumu County. Good morning. Kurichisemo chirichia Homa Bay County. Good morning. Abantu bali batonyera kurichisemo chirichia Siaya County. Good morning. Ajisemo chirichia Nakuru County. Good morning. Ayo mwenyene botubwati asesamuli ndekuru achisemo cha Nairobi County. Good morning. Abamintu bali batonyera kurichisemo cha Nyamira County. Good morning. County area Kisii and Nyamira. Good morning. Emambia bono twara romunya libali cha chenge jule bono mambia good morning omunya libali masabe mambia bono good morning achisemo chiri chenya liba kitutu masaba good morning achisemo chia kitutu cha chen north good morning kitutu south good morning achisemo chiri cha Bonchari good morning ayo mwenye nuli chisemo cha west Mugirango good morning wali chisemo chiri cha north Mugirango good morning wali chisemo chiri cha south Mugirango good morning ayo mwenye mambia bono wali chisemo cha Bobasi good morning wali chisemo chiri cha Machoge Burabu good morning wabukire kuri chisemo cha Machoge chache good morning ayo mwenyene bono mambia andake na boko tubuata kurwa ande onsi aliye sole tutakuwa na bono mambia karibu sana tutakuwa na soko bono rende inga tutakuwa na aje hobo chai no bwate obwate bona aje yani kabisa bikuru mnatua bele naje gagocha tubadia sinduete tubadia asurwete Bonchari munduro pazi njenata Bonchari nene papa karaje tige yiwaje karaje tige line umete okole tubukinyumba bona ayubwa tubukinyumba gukimira koraga haja kira nono bukinyumba obukaro munduro pazi good morning Murenda County good morning
Abaide karibu sana mwezi pia mwambia bwana watuko mwisho Christmas hiki ya kurugase Etwani Ya Getembe gatonye kusangamo naye bwana mwambia tote bingwa Kisii no ere bwana mwambia nyorenga etuna senseme yes Christmas we wish you a Merry Christmas we wish you a Merry Christmas and a happy gatero mutra gatero yara gitiro gatera sinjire yabene vuja kima kima ndi wati kitoko tera vuja ya tsara manyanga mbaliga bara mwana ntwe mwambia bwana good morning Getembe hello. Morning, Gonzalo Nangoro. Good morning, Senator Msupu. Karibu sana, good morning. Senator Msupu. Yes, zili kubali habari li nyingi bwana mwambia. Binari gani liongo taga ni. Nango le teri gati ke teri mambi ko yeta. Yes. Ngole sa. Sani wali umetena era ya moto. Iko egetheri na kimogo chikoli no nkoroga no muntu mo gaini. Hallelujah. Getembe good morning hello. Getembe good morning hello. Etwani Ya Getembe nseme gaye getauli good morning Getembe hello. Karibu. Yes, buka kile jweri. Kile vina simu ya nkoroga. Karibu sana. Hebu simu ya naiga. Na nje kama sana. Straight. Nenda nkonye nyo yamas. All right, asante sana, karibu sana Jory Mogere kuruhusu mchirichialia na gali bwana mwambia Getembe Radio good morning hello Getembe TV hello good morning Jana padiri mo ndio magega ugatonyole oyo no ugatonyole mone Diana what good morning aba sabi Johnson. Yes, good morning On saligo akopio ugatonyole three brothers. Good morning. Makopio ngaliari dada. No ne rarga niria maya. Bona nya tego ne tije Mapema. No nkorogo. Getembe good morning hello. Bwa kirewia. Yes. Wakire dada. La coca renga panero. Okay. Enya me yokwari ani no chuko enderema enderemiro. Nemboga. Aye kiroye. Ora kama kwenda mbona mzuri zimweke. Straight. Yes. Ndio kwa Asante sana Jure Sokibo kuruchiza mchenya mboga bona mwambia abantu wetu wa machoke chache bwa kiribia good morning happy Christmas Getembe Grid and TV good morning hello Tembe Kemaro. oh yes Kwa wajira sura mbaya kwa sababu mkuru kwa Ruben. karibu sana sura mbaya mkuru kwa Ruben iko namna gani mwambia bona Mkuru kwa Ruben na watu kwa TV ya kwanza naona mmoja na ndio yes oh mwana ona blade agu kwa Ruben ngajua berete ndara be ta koro kuere ereliole Release. igona bugu timo ka kagwa ngajugo timo nkobiri yugo timo kera Jenga. getu igoika ngo ikore nyagitari mate au mukuru kwa Ruben Nare kokobori ngaki. Ko kwambuka ko chingungu mukuru kwa njenga. Sikati kiri onkwaneli omongwa nare gabu. Oyo rangu kwandeti kenyonzi. asante sana bansomozi watanya Prince County Nairobi ibalikiza wote mukuru by the way matebi ngaki roche kale ga kwa Ruben kwa njenga no mungwa bono ambukiga nkwaneli muntu mungwa nari kwa tekenyonzi kenyonzi no amu tu ari kenyonzi asa Getembe good morning hello Getembe hello yes aye keresti karibu sana Zakail etizi mbora ngoma yatamangana alindero
Biamono. Asante sana Kemesti biamono. No, tu manyi bintu byonse. Okay, no. Getembe Radio TV hello. Nado Getembe sayo. Bwakire bya. Wakile bya. Yes. Kwa ngorabo. Mbiyande tata mbiyande libuti. Majola ngaye mande ya unta kota. Ngondi yego tena. Ngakia abantu bayitima mbya bona sigino ngakire bona mbya. Iti ya mbya tore. Dia tuabu kantora ukenda ro. Yes. No nyama tanga tore bebera kiri kwa batu kabozi. Bono lende mbia tora bando toka ngete nandi moro kwa bato kwa kando bosie. Omina di tora ukende pi. Oma te ango te onkologo. Tora ukende pi. Tora ukende. Ya tina ukende. Tora ukende na mami toi wetine nisuguku. Asante sana Joseph Nyamataro Express mjamono sana Joseph Nyamataro imwambia bwana sote mimi signal iko sawa. Good morning Getembe hello. Good morning. Good morning. Karibu sana Etwani Ya Getembe ndio ndio. Bwakire kero kambiere bwana mwambia. Yes. Oyo mbura ni matango ko ya mtiaje ko gaiga. Ingo ko tiwa magombo ko tiari dia nyoka. Pole sana. Pole sana Purani Masamba, pole sana Mshiasaba Ndwalia Nyoka. Good morning Yesimio Amweli Getembe hello. Oh yes. Ngakikwa barende. Etwani Ya Getembe hello. Ayenga mi. Mburuma itamangana lindero. Biamono sana karibu sana. Wakonde konyanya. Omuga kango kubuli ali swali. Wakonde konyanya mboli. Ayo ndarigo. Oh. Okay. Ya wote kwa ile kabisa ko dikiri manyo ko kabisa na ade suma kwa kurumwa kwa mrumu umuntu muivi kabisa jwana tulinere bono mami. Ekera bantu barubire tukoli chinyama ne ndagire ngia erne suma ko ngibirande. Omayetenga bye to nabagambi benyo kuko bwata bali bakutinda chabo bakukumi. Yes, Ngami. Asante sana Ngami nyamutomache. Kurishisa mchinji tukigari abantu bonse pe. Mongina Victoria nyora magabono mambia. Eshamshuta enyora magina abantu bonse pe tukibono mambia. Na machoge basu wo the good morning and happy merry Christmas Yes, so ringi. No ninju. Ngeli nakwa neteri. Esugume yoteregetega igeguni egenyori ngechire. Na ndali kwa go kwaruzi. Nkyuku ibera chinyi nkyabando ndetere. Bono gendrete ko tioroka na narete. Nkikwareteraga. Ningogotuma. Mosaligo ne gotenarti kango surprise. No eba no gukura tuli kuruga utara bwatu. Nisugwete babanya butomache ba yali ngo cyabali gukobeka bya. Nje bwatu. Ngo bwatu ronali kumpa gokume. Tikabali ke TV nimestunya kustunya. Ane bono senior chief John Anuli bone ero umaite akugotwara leke buko kelikia engi enyaunyeri. Ngwakole biraza baba yenda mukaya njira bali. Obatiganye bana. Sali kwa bwatu ko sabo na adrero 24. Chinje ni echina ngandi bakubuli ikwaru chinyi ni echi. Ngo twere. Agukwago. Ayo twere ko ikwaru saliko. Otwera ndansye soli chinyeni mu muro minoli emo mu biyo ni garu sigaru kwago. Ngombe yaita. Good morning. Getembe hello. Bwa kire ya. Para sana abantu bagera mu ngorogo. Imagine. Oh yes. Oh moira nali nyebeka yasema. Yes. Omogera gotaneti budonye. Aye senator. Okay. Hey. Emambingi ya nyuma ya tent. Amangana naro nkoroga bwa tamaya. Straight. Igo. Hallelujah.
Omaite Christmas ndero. Na mashabiki ose pebo na mabeto ko bugushiria maya. Ngoro kwata banu yi no sambetaka buli ko abantu bakonyi Christmas. Is ready. Yes. Onde bwenzi pi ogon tegerera ndo nganchite buno muka James onkoro ko kibacha. Atiche baka bone embonero. By direction jibo. Embonero eteresi koni. Owe takaki. Eteresi kuni akana bone okoruga iga. Ogende muino bosongo. Oruga iga bosongo otirimboke media tiri oikeke sonso. Oikake sonso taibati media tiri on the spot ko chirongo ga muina. Oikarongo maje ko irana gotira oikenya bigege. Okenya bigege otaibati bono no choko koko. Oko. Ogende igari ukaiga. Ogende ko chitabaka. Oika tabako nchoke iga ogende ogembo. Otirimbo kasinini. Asara tokoro kege tuki. Mapema. Arafu oikaga bona kokobori ga bwo. Agumbugo. Enga mintu bwateme chando. Kwate bigere tato mwana. Wone getuki. Bwana ko kege tuki bona kokobori gago. Na boko tebiwa. Na ndi koko tebiwa ninde nekene ukago tebiwa ambukeri yabe. Manya ko rotire. Otire kapisa. Tiri kapisa oikasto koro kapitare. Bono ko kapitare. Na no njoke. Bono ko bono ko tirimbo kana bora nere pigi osembe biti. O tirimbo kapisa. Oikense. Asto koro kali yake bacha. Ngo ikore ntulere. Asa nene pi ogoika etinga yake bacha. Arafu kuruga bono rocho nsarigo. Ntulere omwana wana ntulere are ka akisari. Nsarigo chigari goronchi yakolete ka akimwana wana. Omwanchibuliri wachomutalekera yara insigona inyura bono mambia naboko kokera emirobulito ya Getembe Television ekirigyo kokokora omwanchibutali bono mambia ogane chikonyora mangana maya emirobulimi ya chigoso chukwigia emirobulimi vipindi byonse byo ai bono mambia tobese kuchandeka mangana mansunga ya chire mangana maya na linga bono omugusumu kima naboko kokera emirobulimi itogo ite zuku setra mapema yani zuku iko tuwasoire ya zuku bono mambia nyora nga ayori ya Kenya no chisi ko bali bagali jinsamo chambalawe chinsamo chiri isko ya Kenya bona bugutu bugati ya gutaso mtandao zuku yani anse zuku satellite bona inyoro mwancho matagarali igotonyora anse channel ya mirongo 33 ime ya zuku hayo mwenyene ikenga nchonga linga koranyora zuku yago nyora edekoda ya zuku yaligero tubugati kigima anse Getembe Television na numa itengikia zuku tubugati besa nyingi kero kugura zuku aere amone dishi yaye nigo ekwenda shiringi chiri bubere ni chimi kiandana mano kiandana kianda 2,999 chuka nga yugo onyore zuku decoder ne dish ko gero magana we ekero kunyegora decoder yuka nilvuye mochimi kianda mirongo kianda na kianda 1,999 ine decoder ya zuku eligero go keregetembe ubugo chonkorgo ubugo chonsarigo ubwatemero buli chonsimi nsimi ya Getembe TV ekinge nchobo yugo wento ko manyanga ekero kwanyolire decoder ya zuku bono tubwati ase ezuku channel namba emirongo 33 ime ya zuku bono watu banga konyora zuku na bantu bali bakwebulinga ki bono ndachengole decoder ya zuku buli nchire se itoga iga umuntu runyo guchana nchikali se itoga ngucho kunyora bono goti kuchandeka na kore chisemo chiri bono chema simba galia na bokonyora zuku decoder ase Gioso Enterprise yani Gioso Enterprise ime ya Masimba Plaza building gusubakire namba yesimi eligere kuganyora zuku decoder bono nyora enamba yesimi bakire bakurunga Gioso Enterprise igali Masimba Plaza bakire esimi ase namba tuko na Masimba Plaza baide no nyima ite irega zo muchobo so irene ga mata irenza aya guse abakire esimi ase namba 0739332468 yani enoti isano na ibere isato kianda isato ibere inye isano nemo isano na isato ine duka ya Gioso Enterprise yubgate jide kora jezuko abayigo inyorenga nabona ando kubanyora anseduka ekorunga aleno electronica ejure angene ebara ya Kisii Migori amatabekani angena KCB Bank around Daracha area gendangu gali onyore zuku chiago no chire gali anse eduke kurunga aleno electronica eri asibara ya Kisii Migori angena KCB guse Kenya Cooperative Bank igalia around Daracha area bono asamange konyora enamba yesimi eduke ya reno banyone asina mbeiga eligero nyore edekode ya zuko 0714 067
223 yani enoti isano ibere eyemo inye enoti isano nemo isano ibere isato nyiranga zuku boigo ayo mwenyena boko bakira zuku eyemo aseyemo eligera bwenyolere amangana mansuki gimakore na zuku setrite bono nkyogo kora bakire esimu yabo ere 0205 yani 0205 boigo 07 Zuku live God better. Onsali kon na bere ngo comprendre botambe kunya comprendre botambe ni morato beke no nyensuku akire igerende go simma bono wasoire bona abana bana botambe ngo comprendre inde buna bono yore nture nkwaru motegeli yo moga yotu bwat kuruisiko ya Kenya ali agotonyera kuruchiza mo abantu bali chiso cha Tanzania matega chiso mo Zambia Zimbabwe Malawi chiso mo au yadara kora ni mbwate point mwana no yore nture akukora pandrosi go sempandrosi timadinge tokieke ngomanya gotorra Kuara drone saligo. Bono, suku, papu, bono iga ayo Malawi. How siwa. Sare, sari ke. Ege songo eretuma yiti. Straight. Mbuyore dada. Bono sukuro twelenya gukwana amangane obo semye mambya bono nkeringa ki. Nande tilabantu baito bayigerenga ubwancha nege ntekia. Wachiga kichwe chimega onye kubwate kalina bamino. Tiga kwegimerya ebweka gotabanga nchibono maete ninche ndikire ninche mbwate ebintu binge nkolya kiriye kokonyora sanga na bamino. Ekerugo sanga ekobabuya na nigo guseni gwekirage aye kirikwanyolirege. Muna sukuro nabokonyora umuntu usineke nyoro ya seniri erena bwato nyolire bintebi yako libono muyego yiga onyo rusino mwana bwoyo mwabo tabwati omoseri kurbuaye sokoro kibantu baito begerenga ki obwanchani nenga nengia ene kingango sangore kaliaga ke gwacheda kuonya konyara kurega usino muchomo no Nairobi kuri kime chilia isikeme na gwachire bono ayeguno kuna na alisia ko tabanga abanyamwaka moire nireka bona katoko chakabono ene kinga kere katobwa tusange naye konyorore kakeri bwate tikakwigimeli sanga no mino liyo chireka lakini unsaligo mbali na barabuta zange nabo umuntu abegete kitera chitero chikomoka chikomo mamumukeli eji amamumukeli eji chekwerendeji bono kaki unsaligo onte binga tobeke go sinenya magaba no tokolinere una chikotio kaiko ekeruka tikusanga no muntu tiakurigeli nchira amenyete tiakurigeli nchira hale tiakurigeli umbo ubwesoka kwaye umuyete sokorendego chakelete michanda sabantu mpaka ye ikirenga no enu bantu mbago sinigwa nkiliga tikurigeli oyiganga ndikoyege ntunga kiesogete oyunga kiakorekana ni yagetama butobuya sanga no ndebwenzi no unsaligo tekerango tebi abantu mbaruta sange da barabo bono ntate nkobori yani seriously bono musubati kuno yomoko twere tari twere sorry ndianda kobori sokoro kera lituko gochaka kobori amaora magundo ne chinyini chisaka nicho meno na mana mwanya bwa ali magundo salibo lakini kwanye korenga kende yonse umuntu akotebenga bona sokoro ebintu bibwate bichavu to chabone ainkyuka nera muntu asanga n'omuntu talibya unsaligo tekeranga atakaki umwana wane kaki kinege ntokero chikaine makyura sange no muntu tikata kuboli galitanga omuntu yo manye tikapisa kana moibi neti poka poka example example ebiti poka iji omuweka no moibi yomo ini kau ada sebab tu buat point. Masa kau tidak kau jago kakek kakek tak tahu mana. So kau lagi jual dulu, ekin kau buat. Asu gue ngomana no. Ekin kau buat dulu. Nak kau gimana kau sebab? Naik kuaru sendiri. No naik kau jaga kau gende sabari kau jaga rencer je kurma. Kau nak tiga kau erese. Asu gue ngomana ne. Indah ini. Ngai gue itu nan. I never see ibu. Bono. Igo keng ente tenge cuci. Bono virus ai baka ngai kwarusi yako na ikiro karekyo ngai kwarusi ke chuchu onsari kana roche ke chuchu eke baki ki abogode tikurmwa yode mwa eke baki mwaru bako so kore ke baki eke baki nchibono ngakerumi nkarumi ke baki ke gayanda ke kabwatuka wane ke chuchu na kieke bono ke chuke kwete nkyuko koli muguko ke kweto nsari kona ke kuko tenalike konyanya kabuya na kwanza te ke tali kwa kachinta cho nsari kora kini kaki kira kini ke kokera chike ngaki
lakini wasena tote banga muntu akugweka na arachandike yani ukutara bone kinki obegete muko gejuju bona neri kiachikia beke jabu na kiagara kwa igunga kia lakini ndio saliko kakia maana tigama sikani hataro salike tole TV ya Getembe kumete nere ya Getembe ebintu bindene bikomwense magarale zena makomusa game kantu zora magana makongu yani bantu badi bara roboni gagutte gutaraninya mu mugugo lakini kinge nchungelia toko nyolinga gokolia onyole bononga tukora tulibyonsike kora January asoire gero swa na liera bubuya aibeka chingo ko muku igore kininyole kwa ndako ya rosuka chira alenda buya ka chira alenda buya nande kuikanza kenya zae so that asisi ni ndagire yegolia mapema musaliko tikango teno ulikite kiyozi pike tike lakini wewe ndio tuliuchi yakuruma ya ndo monsa ligende mendendo membwate chau nimbwate chau mate zaliga ngotirimbuka igana goli na irende go straight uzaliko nje ayayaya alright uno mwancho molile no mwatakala libona mwambia katogere usangase Etwani Ya Getembe tukura konyolinga ki naye mwambia bono tuba isugu chandanga ni goro murwaire andake bono mwambia kera bande bako keresu guko ngaye ni ukorera unyagitari ukorera nyumba ni ukorera ngani go chande gitasi nchuburwire bwagwe mwambia bono maruinara makungu amenyira bantu akurunga chronic diseases abantu bachande gitasi mibiri abo bakuru butundu mugaso mwambia bono tuba isugu chanda tukorera magana mayigura nuga best bono mwambia toko tebinga inyagitari ya nuga best yani nuga best is the best igwa bono nigo bwatu bweni bwa chiro nkumakuru ya senseri ya South Korea na bono mwambia nigo bao ko banyanga na boko gendonyo robo korali chinga kichonsi no ene kiruri muyiga bwesu kuku ngaye to bagukolera abo chenu bwago na afya yago asenje no bari go kobonye obo korali obu yaso go koirane lya obogima wetira seme chanda ya marwaire babwata malioga bakurungana no diamond tomene amma na bwigo chima shini asibago kubeka kwene kingayo mwenyene kwa nyerobo moyo nubogimo buya asegwe tanga na marwaire bono eligero banyoro motegera lya banyitalia baiga nigogo soka wetare go ikaso muchobosongo ekurunga ouru tawaza lirongo lya kabere no kubanyora samaka cha yo motegera li emambia bono eligero na bakonyoro bokorali bakuigora kurumambia mpaka chizo cha morgoba ujagera chisa ikomero cho mambia uikachinsa ikomene bere cha morgoba banyore gusoba kresimi asinamba enoti isano naibere enoti ibere isano nemo enoti isano eyemo isano na isato boigo enoti isano na ibere eyemo isano nemo isano na isato enoti yani 0700 260 518 boigo 0722 166 880 nuga best gotangambia kubwenia sokoro inki ngigia if they grow na bogita ul the parents who's gonna tell them yani oko kore bibe kwa sakwe gombere ni tota bigo ibe byao lakini unsaliko kakino nagosa no ngose terindi no nagose te kusiro nagose te kaki ajabono kaki kabisa pi unsaliko ari moto jete skuru no bwato bongo aya tenda kubuli soko ni bwato bongo akiri no bwate ni bwate unsaliko kabisa pia no moto jete skuru mbura ndagoro ni bwata akiri tario diangu ora to njeza karatiga ono unsaliko ama ena ya zae no bwato bongo kabisa aya bono diangu boli gana ko boli ukiganta ine kilege chuchu atalio bongo ba ayoro cheto ko tole TV etole radio dai panda teregite omanya ko tebya bantu kakinga nibwatire chuchu bono sukorora kubugulire chuchu kikweto tume muguko nolyokerora kwana nchinahe ni ngole otabwati ebiranga libya onsaliko amane pia ina otabwati akiri bono ligere bono uno otabwati akiri tegera yango tebya kama dev sokoro roje tole TV mama ke muntu manade kubwata chinse bocho zifakasi abo maragu tiabo katari tiabo wapi onsaliko omanya ko zoki sikuri asanze ngambo atike chuchu na ndike chuchu kokore gwaka ketakunire kire moyo bono amanyinga bwiye kite mpaka chigoni bono gwachakire na ndiko sona na gwatega no korite pamva sogoro Merry Christmas
Merry Christmas. Maria Christmas yaro. Maria Christmas. Straight jirede ya. Wasoro wachimulili gendrego tukwanira na boto likira ujumbe ase na mbeye studio na bigo ase na mbeye ndere ase screen ujumbe yago na boto nyosoma baadaye ngwantu mutumokomo ke ense mona mangana mayago cha sinjiro boikranu katonya kusangamo onsi aya Etwani Ya Getembe mambia bona lakini nyorenga ayo mwenyene kura somo nyogoiga tugweka na bantu bande tuli na barbono mambia oyine ndagira nyoli ndagira uyo mochoko muya tagweka na bantu muri na barbo kabana ande dikiroti nyaba muri na barbo okay buya tato ngoiburwali kuradi yani ntuli na bantu bange ntuli na Kariri ntuli na Shadrack ingi ayugo tere manye tekera lituko ninje ntuli na bono besiongeri ga ni ma tekera lituko ninje ngori mukwana ngori orali turamukwana yes nonye sharu ni ngori orali turamukwana arako yonde ngoyore mwino ga mukate ori orali mwinali turamukwana bona ni chekera lituko bona bona babu gwire bicucu bigondo ne biwa unsali wo ga akyo ona ngo sokoro ngo kwandeli baga osoke oyendo bisige cucu iki asukwa jatuko na tuira na kigai no aisuku melio buguli korugali eli analinda akire lakini ubocha kuri na kirokyo tindo kwa morembe yoto iwana nire twaligiri ko iwana twali ko yonse tuigwana twaligiri ko iwana basoro mwachumo lino mutagali kurunga Etwani Ya Getembe tokona rudi awamu ya 3 tukuira na nensa meliende tokusanga mange kegema ebambia bono nchikuru ko mwana buliro ba Geoffrey Onsarigo nene Etwani Ya Getembe na karago Etwani ya bugire ayo mwaro karugetanda Etwani ya bugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamura baje kuya mandege kuzito somya bamura baje kuya mandege nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chipafde misangirikano yechi kanisa mbibishawa ji anniversaries gozi ekinyuru kinyomo inyangi usuko kwa kuyomino emijiga ao munabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikirwije masije munaba manyibaita bobare nuba manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkomu igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp gosigu ya Kisii migwitira namba 0741499726 Yobongoli umwanone kirijane Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima ambapo
ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kozi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rira Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HELB. Wana bweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Kwabere gukorera asenga kintambe guse niko kwarwarire na gusalia enibo enyinge. Buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenya bwa maruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno borero bwasumbira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes. Nakyo borero bwe sukari bo somo bero goime. Hypertension no borero kera manyinga ko genda iboro somo be. Walfiti itosomete chinchereza tochokorwa ya marwaire. Enchede ntangani itosomete ingendu nga conventional medicine, yani unyagitari wa kawaida. Itosomete ingendu nga nutritional medicine. Nutritional medicine na marioga aliakuruese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka eso korwari ya marwaire. Njirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia marioga akuruese mete twarwari ya marwaire. Muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti guys wako ninyama kwali na igoro wacho bakegoroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Welcome to Timiza School, where excellence is nurtured and dreams come alive. Located along Kisii Highway at Nyosia 1, Timiza School is now admitting learners for 2025 from playgroup to grade 9. At Timiza, your child is taught by TSC certified teachers, expertly trained in the CBC curriculum, ensuring they excel holistically. We go beyond the basics by offering French and Kenyan Sign Language, preparing learners to thrive in a globalized world. Our modern facilities are designed for comfort and excellence. Spacious, well-equipped classrooms, comfortable and secure boarding facilities, hygienic kitchen and dining area, modern and clean washrooms, clean and safe water for drinking. We inspire innovation and curiosity through the state-of-the-art science and computer labs. At Timiza, talents are nurtured through a variety of co-curricular activities, including football, basketball, swimming, chess, skating, modeling, debates, scouts, and inspiring music programs with adequate training equipment. Our reliable and affordable transport system ensures your child's safety and convenience. Don't miss out. Interviews and admissions for 2025 are ongoing at Timiza School from playgroup to grade 9. Secure your child's place in a school where excellence and opportunity come together. Call us on today 0726 88
658-2397 or 0729-658-659 for more information or to book an interview. My name is Dylan Musa. I'm in PP1. I love my school and my teachers. Welcome. My name is Kaden Zabangwe. I'm in PP1. I love my school and my teachers. I welcome you to our school where we learn and play. Timiza School. Discover your best. amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okugendera asa matuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyolere obumanye nanine bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse ekikosi aho igaiga ntubwate ekikosi bunabono eryaya Building and Civil Engineering kubundisa tulebwego ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Getembe Lab ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ari nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkwegeri abalebwigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigotokwegeri ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera ubumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati ubumanyi bunge oigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwana anyorere ubumanyi bwiga egekugera intake ya January nigo egendrete eskuru yigani yere kilomita ya munemu skuru asomo chokeroka Jenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ekichiragere omwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndase kudanga kwanza ile busa ase nje serikali gutwa what we call scholarship na boda na help loans egende ketanga no mwana wika Keroka tokomo konya osose program ya kusibisonye tenya ali ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi basuko mwana ne background yaye igaso ogwanja kwino abayibuli kumuranje tigantu tigabana ababerenga tigatoba tukase school ite Keroka muleta sobwango ndobata na accommodation ninjwango so that nyole mbagaya abana bagenda gusoma eri mbaje utokonya matukani mutu asamange na bugwaka esimu transit number 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirena konyorera ubumanye eryo bwebekeri bagaribya asensiga yo kwerwanirira Pink Premier Academy nayo mu kiskuru cy'uburuso ekyo kikubeko buruso byeko cyasumono ase okwenyolera egasomo ekyo kiramo konye ase matukali busyo ezukuru yiga yekutuka ase bare ya Kisii kiugoro kinsemo kiri cyamenyingwa ebare kugenda kinsemo kiri cy'amasongo igo ebwakeli bagari gihari nene asabana bakokosoreria eryo kumubwirana gukina kitalanta cyabo ebirasi byabo nebijale ebyubire ebiya nabibwata amazingira ayo akwerera abana gusoma buya ngosome bari kuri wa playgroup PP1 and PP2 asibwe basoma kuri grade 1 wika grade 6 nabwo na junior secondary school nigo babwate science laboratory eyorengiya sabana bakorera amegeryo school yiga igo ewanchira umurungi w'umuyobo w'amasomo OCBC asibwata bari mu buberuwete abo bakorera abana buya ale n'amasomo nigo school yiga ekorera ebyegwa asibwate music and drama efisi yabo ni gukwana n'irigo rya mubuko
asibuko babwate merulio kulingana muno konyora wichi amate ilikuwa nikingakira umwana ngonyorale egesomo nigo bakuru busomo kuchasa bali bana HD scholar asibuko bali barase boarding babwata mazingira maya yo gusoma intake nigo egendrete tutari lero ilikuwatania kabaye oyo mu bali bakuwatania muniche semi ejo kirabairere konyora obugimu byasa mutuko ali busyo asamange nabo wakisimbutira sachina bachitwa 0710-755-578 gose 0714-673-963 Pink Premier Academy asubu bibuko chakira iliyoko kwa ankyo yao ingia. Kisii Impact Institute of Science and Technology ine skuru enene ejukuru maigilio yebirengo ao asekeliagi atsan certificate na diplomasi kosi ao mkwigili bali chikosi buna hairdressing gose korosi na kumina chitukia beauty therapy yubwate kaine ogo chabira chinyenche nichintere na kubika obulembo asomobere mbabwate electrical installation gose wiring wasomorkiwa akwigika na korosia omulero nebintu bindebu na radio nechi TV gose electronics ime ya Kisii Impact Institute of Science and Technology mkwegeli ya bali boigo ekosi ya Information and Communication Technology yumorokiwa aganirigotwara plane ase certificate boigo AC- ase diploma chikosi chindengamona secretarial studies journalism and mass communication fashion design and dressmaking social work and community development tour guiding management plumbing and pipe fitting, computer packages, cake making, music production, nechinde chinyenge. Minyoka, nigo bagutuka asamagacho Twin Towers, lirongolia gatano na gatato ime yomo chobosongo. Tueba, babwate inteka ya kera omotenyi, ase chikosi chinke chia short courses, na boigo chiria chia technical. Asamange, bakere ase enamba, enoti isano na ibere, isano na isato inye, isano nemo, isano nemo kianda isato gose enoti isano na ibere isato emo inye ibere Kisii Impact Institute of Science and Technology omogoko bwechisemi. Etukayo umomo ya Uhuru Superstores iye gutuke milulu cy'ubusongo iye konya ebintu aseli gulirigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwoga kibuna bruno amabati kuri asite company emisumari y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwoga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwoga kuri asite company egati ebintu binde binge by'ubwoga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinsa mu ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigiciro cy'ekizize mbabwata kitangi cy'ekizize nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingenjo kuri asite company amasi y'amandasi kuri asite company aya yokoruga chichumbi chisukari egati ebintu binde by'obutomeki Uhuru Superstores igababwata bukorere buya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care iliego segesekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igababwata chigari ekyo chikokora obusombi busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliasorabe igabagutuka ime yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mu cy'Kisii asamange bakiresi mbutera sete namba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose wetera senembele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Christamarian Mission Hospital niyo ukorera ba mentire obokorera bwaye nakoba ubuye kigima asama rieta ngoro kwa diuka poko no munyaktari korwa se nyaktari aba sister ya Christamarian bono nyaktari ya Christamarian ngoro yero muroberio ribokorikia abantu osoa sha ntori gwakania kwerikia sware rinda lyonsi oratware na wotogo konya uno mbabwate CT scan bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU Jumatatu ndobwate kliniki kia abantu balibe lisangu ekorokwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa abantu balibe bwate uburwire bw'obwonko Jumaine ndobwate ekliniki kerikia abana gikorokwa pediatric clinic na ekliniki y'abangina gikoroku gynecology clinic babwate nsema ya dialysis yu yekerero ose the latest nsema ya laboratory Jumatano ndobwate ekliniki kerikia surgery asibali bako barwa bado Jumatano ndobwate ekliniki y'abangina naba rwere bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma korokwa orthopedic clinic aramisi ndobwate a medical outpatient korokwa MOPC elia marwere mono na ejusukari pressure malaria eyekoba aramisi tibweba Christamarian nebwate ambulance asaba konyi bwa emergency usibwango asaba rwere bali barware chinyiko ndobwate clinic kera ukigero korwa kira omotienyo sita aso mwaka lakini bono twachirete tamo kira omotienyo gatato onye yabanja no twakora batokora match yende twakora omotienyo sita oyondo omotienyo tisa aso mwaka clinic ya maino ndobwate pake ward y'abana bake bali banyorero lakini rende matuko abo taraika batarere ase omuchibusongo asamatabekani amashauri asepara ekotira korwa Kisii kogenda chitangi osikima bondo boigon tobwate ensemo ikoro ku maternity ine ensemo y'abangina bali banyorera abana ose bago chikonyora abana asa abantu bali babwate megonge ko baroma bali kiru n'abanyaktari bachikokorerwa masoezi tobwate chi specialist nyaktari to chikoro ku physiotherapist tobwate ensemo ya theater ebwate bintu ebinge nabariganiri ase nyaktari yeito ya Christamarian ni nyaktari omugusi na hinde takobwa magana yerigori ncho toikarase tokwane toigwane tokonya asamange bakirisimu ase namba 0720266999 gose 07913904. Elimu Academy nesukuru y'oboroso eyokorwa amere y'ekiseme ky'ekimurulyo omuya OCBC na bwigo na junior secondary igo babwate enyomba enene ye ebitabu yani library eyobwigo ebwate ebitabu bisaine eby'omwana arasome nigo bwigo babwate science laboratory na bwigo computer lab ebirasi byabo nebigale buya na ebyo bisaine asa abana bagosomera ebyo bibatabanzingira amaya abarokia barase skuru ye igo babwate ubumanyi bwisaine na abo banjira mune wizara y'ekisemi libagalia sukuru yeneli nene ase omwana aragosorelie babwate omurubulio boarding ase babwate kinyomba kingi yasa abana bakurara ekyo kibatete amachika boarding kurenganamo ne wizara y'ekisemi imeyense babwate kigali cy'obosombi ekyo kikoleta abana ase sukuru ye nabo kubairania nka intake y'umwaka 2025 nigo egendrete ayirera eribwenyorere libaga omwana wona kwibwatanya mu sukuru yiga nigo bali kilomita ibere choka gukora kuri umuculia obusongo gucia ase umucokeroka ase barenene ya Kisii keroka asamange bakirisi gutera se kinamba cyabo 0780894411 usibutera se nambende 0728722255. Elimu Academy, educating for eternity.
Sha Ceramics igobono yago keirie riguri ry'ekitile kya Twyford ekyo bono igachikoni bwa chishiringi chimisano na 220 chuka ase a box ya 30 by 30 igobako ni achimable bunabono chitable taps ikoni bari chirangi aina chonse koni bari solid doors PVC ceiling babwata chitile chechinyasi nabo igo chechi floor MBF pyramid gypsum cornice filled fables babwate chi double corner shelf a towel rack chi scrap holders chi soap dispenser nabo igo chi shower mbabwate chi birengo ne chi type au ebintu bya plumbing byonse pie unabono PPR female PPRT PPR stop valve sockets PRS chi generator mbabwate chi type chonse pi chi submersible pumps chi drill babwate chi type chonsi chi bench vise chi meter saw Anson scales nabo igomba bwate chi water tap chonsi pi simiti chi chuma chi water tank chi water pipe amabati y'iki type chonsi emisumari no igotoka eyubwagachi ne yamabati igoba gotoka Cansons Plaza aseparana na ya Kisumu highway inchu Sha Ceramics bwegorera seriguri ryanze. This festive season, jingle with the stars on Star Times. Renew your subscription for 2 months and get upgraded to the next high bouquet for 2 months and enjoy more entertainment. More football action on the Carabao Cup, La Liga and Bundesliga. And he's taken it! More kiddie fun on the best kiddie channel. Like I think he said the magic word. More reality. I would never think a wedding would be like this. More movies, more telenovelas. I'm sure I like you because you're unlike everyone. You are my baby. Renew your subscription today and get upgraded for more festive cheer. Download the Star Times On app to never miss a moment of your favorite shows. Star Times wishes you a Merry Christmas and a Happy New Year. Etuka yo byomo ya Uhuru Superstores iye gutuka milulu cy'ubusongo iye konya ebintu au aseli kulidigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwoga kibuna buno amabati kuri wasite company au emisumari y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwoga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya abuna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwoga kuri wasite company au egati y'ebintu binde binge by'ubwoga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati bintu binde ebinge asinsamu y'ebintu by'enyumba nkonya bale chi mattress cy'ekingenjo cyonsi nabige kiriyo cy'eche size au mbabwata chitangi cy'eche size au nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingenjo kuri wasite company au amasi y'amandasi kuri wasite company au aya yokoroga chichumbi chisukari egati bintu binde by'obutomeki Uhuru Superstores igababwa tobo koryo buya chingatoko bule bintu asetukeye mpwate customer care ibyo segesegera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igababwa chigari icyo kibakora obusombe busapi chingaki kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igabagotoka ime yo mu cy'ubusongo asenyumba ya JM Towers anine duka ya Safaricom ime yo mu cy'ukisi asamange bakeresi migweterase chinamba cyabo 0111161500 bose 0111116150 bose weterase nambere 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chuo cha anuwai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake
inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design, ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Jo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Getembe Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Miruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HAL. Una bweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelea katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. School Clinic ni nyagitari yekerero igikorwa obokorari bw'obugwenia asamarwire au asugutumika amariogo akura chinsi cha maiko igoba kubwenia asugutumika chimashini chinkongo echi chikurigireria na kunenkia omuchando bomorwaire inyura igoba kuringoria babwenia na kurwa amariogo iguriria bonia amariogo niguriria mubuko na eliororo nkubwenia bali emechando buna pressure, arthritis, esukari, ulcers kurengane chi omon amarwire yenda marwire abasacha n'abakungu gatiya yande amange nigoba kwigura akira litkulia Jumatatu wika Ijumaa muchagara chinsa ibere chamambya wika chinsa 11 chamagoroba batalere imeyo muchobosongo asamagacho a Uhuru Towers lirongolia gatatu use ubakire sini ase enamba enoti isano na ibere enoti isatu ibere eyemo ibere enoti gose enoti isano na ibere isatu isano nemo isano na ibere kianda ibere isano nemo inye. School Clinic asobokorari obuya minyoka. Numanyetebu na jebiga general surprise ni goba krosia ebintu asibirengo bigoro ebyu uranyole inse yigekagi chinsa emerengo ebire nenye ekero ogokora obonchiri na barabuo ni goba krosia na konia ebirogo byichichuma bire tayare chiroka chabana bichskuro ebitanda bichichuma emerangu yekerero emia nebintu binde ebinge bika eoda ya urero asukubakira esini ase enamba 0728793023 gosena bo uko batalira ime ya kamera mbarabare ni kanisa ya Pentecostal Church kamera asibara enene ekurwa Kisii kogenda Nyamira sasa marieta nkoro kweli kinyachwaki omurwa korwa kamera gaiga sena makori biashara kamera market gasi ya nengo korana yokonya ebiro gasi chi school nechi college birogo binde byonse bunebiga buna mubiri gerereti nande tokoni siko na ime ya busi ntori koligereri ngambwale ntu egasi yeito kagwato ire oda yugotoko ko deliver umusiwo buno tagete ebirogo birosiri ase birengo byigoro etoko tumeka chichuma tobege tumurero proper bisambire buya tutumegete chiba ucingi ya sokorose dino ene box h asa abana bakufungira yugotorose chichume chichabono cya kisasa chifuraki tolingete kamiri bono ebintu byo mwana igo biko ba safe intu tori konyara kobago kuobwa amagori ito na mororo amagori ito na yansi itoga igagusi so nabona alengi kwira libageri
kubarigani kabisa asobo kolerio gobweito Jebiga General Surprise Camera Richibu asibintibi ya bichichuma Etwani ya bugire ayo mwaro karugetanda Etwani ya bugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Etwani ya bugire ayo mwaro karugetanda Etwani ya bugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege abesamu manyetyo yo ya koleta abesamu Correcto, abesabu, ayo la etomoro, abesabu, ayo eteo, abesabu, soneta ye que umbe, abesabu, soneta ye nyamoro, abesabu, soneta ye nyamoro, abesabu. Tabanga kirege sugu chokora kuraka esabu emambia bono na nchira mungu segetanga ki ekirugwa ka esabu mbuyase nchibintu tagiti esabu na bakonyori bintu bya gusambira musani one zogoro if you are in a business be today must ekingi bono ugwani noroje ekinege songo na terra usalige none ekingi gwakwani ekinege songo babu sukura kini bono onye tuma etiki onye tuchi tuno ene school tibwa somete mboli na ingoro zindege zongo mayene ngoro zige zongo ege zongo no mani iko na roje liba kama wakana jisi school PC kwenye wakana jisi school PC boko lige ndinde sawadi nkwa kantunga limbwata ngokwa timetingo kwa sa hiyo singurati kone ngabona ngaba baroje kiradio iga igonko hereli usali kayo no montumi aganta gunkwa iga usali gone good morning karibu sana mwanchoboli no matagara di ensamoni ya gatatu Etwani Ya Getembe tukunye kusangamwe mambia bono lakini sigeto nga katura simegeiga tukunye kweriga ni nandi tuwote biringa aka esabu na tubaise koba umuntu kuyirugo nganjere ndionsi na bantu bando manyetembali no ekera tura simegeiga umuntere agotobinga twere guchia ogenda liyoka buna ye na kesabu litangani mwana onosaliko chokoro mtutu agundiri lakini nari kokotebyo mwana oneiga esabu muhimu oronjerike ndinabono iga umuntu agurite ng'ombe ngima agitika kabisa akagura ng'ombe ngima aragirike jureke ngima arafu ngo ikirere January pesa te yakwirro mwana school kaki kobora iga karibike tatunda kento ke yutana ko libona igugocha kulirero usogocha kulimambi kerege ndo kwaralire nande onyore etali bube kulia kolende gakuragira narombuya lakini ene kinga ayo monyene kwirobiri wakiri sabu chabuya mbakuli oraji na libintu mbiba iso kuira bube asema limongera usangana ntubono mambia Etwani Ya Getembe mambia bono motegerali ekarukura ligeliga bali bali kijumbe bono mambia pamoja ni Senator Msubu na tuma pole zangu kwa familia ya Ulesi Gesengi ya Tabanga Ulesi Gesengi gari ya soko musiria Mama Rose Gesengi pole sana Senator Msubu pole kwa familia yote kasi ni chagu chonse bikurugaji jinsa mchenya nkongoligi na pole sana Oyonere kena biro sana kuruanya ntrogo masaba agotabanga ndiko present Etwani bono mambi good morning
Akaro sabenga kurwa nyantrogo gadi masaba Alfred Mirambogo nsiba swaso murobli bono mambia happy Christmas Jefferson Onseme na Samuel Onyego na Dorka Omoremeria pamoja na Dominic Ondikinege koro giaro chem bonsi abange baswe asetwani Brian Masamba autamasi mkeroka gadi bono mambia tuko pamoja good morning Akurunga Aisa Katani ibona kibata chizo mchata wakagali good morning bukakiri bwe monene karibu sana Sokoro ndo chigali nyakwa majua kali baide nyakwa mankwabo kabya asante sana nyakwa majua kali kuruchisa machiri choma gonchoro gali mamjapona gwanyako romu nyagitali Lydia John neremanyite kabisa nerubo kirembiali kwa rile masi weekend mwana one muchukorone nyasaima kwa rile maje Sudan Aganyakara umungwana ukorokunga ombogo ombogo ni mama ende ombogo maide ni ngomanyide no maide ombogo ni ombogo ni mama ende kuruga gure ndegano obuali esimba yo obuali simba ya Getembe mbio moro sana asante sana ekebesti kiabu mbulire ndekerokyo ekebesti kezaza agorokunga mariari modibo ukorwa chisa mochi agali yako tenga bona mambiata mimi niko present asante sana kurunya mecho gali mariari mondimo asante sana Onkorogo Junior nera kote mapema ndio best asante sana Francis Onsonga kote notuli koma asumuro balimbia mono zaidi Ayago ntabiga kurukunga esimba ya marani pamoja mpaka omweli kegama asante Iga kirandu chigali ya bangi sana bangere goswa asumuro bali emambia bono asante sana Zaligo Tinko nyara kuibapi Tinko nyara kuibapi Nki yotebe Mwanone Urolioyo Mwanone uyo nere ticha alizi Mama ke munduma Okay harafu Mwanone naro nado nero bazete maate Gaiga ponjali ndi bajabu keduga Uyo gorokunga nere Chebereta ya Gladys Mugiti Abana bauna bangubu ate babo Janet na kamau kurikisarera Aki abana bani Babo Mary rangacha na Kirisio aye Na abana bangubu ate Tajimanga nalende ntumanyita abana bao Mwano bujano mbanyete Mwano gunaro kurukunga nero mungu Weski mutima yatingi ya rengi ramo kwane Mama Hallelujah No inga miege tugese wata no mwano Bana kwaso mwano naro omone Mwano no monene bono omone kabisa nanyo Rete kindiri yongi Mwano yogo toka kari osirio yoga Echaote No mate echaote ni mama yetu Kwase no mwanone Karibu sana mwancho moteli Nkoso atrasa magazeti Imambia bono Kulinde katonye kosama ni atukunye koteba Nianga mangana igonsi ya manene Arasa magazeti Sokoro Christmas yeke iga Sokoro Tato minto taranda sa magazeti Abana bana nintaitenda raba Kangero kasinini Tarigo senko kenda mangana mantambi Kwasa kuchinga ndrete kusarchiza Abana bane Aye baba Aye Abana bane nyambeki na nyari Aye Ndabaroji Aye baba Aye Ndabaroji Ndajane ngotera maji Aye Ndabaroji Aye baba Baba bichaote nene baba Ni wakole Bono Sokoro ntunareko tebingeke iga Bono mambia alidara chamocha iga alinere yago sa nepiki sana Pole sana Bono abagendi baito emege iga ye Christmas Abagendi babe very careful Yani kaba maiso Unyene ndundi ubugate para Yene piki yoko gendi Ene kinga ebibu ya uwa chire ne kirundu kirunge Na ande buzungu ubugate yora machiko yeba Mori ndesu kukute kubase ino Na ando nye kubugate gali naye Ene kinga igali yetuli kumnyoka Neta men nene mambia bono Usiri tukiri yembega ye kirisu basiye Ndra kubugate nse Eligero kuraba na inchi Ukuraba ntubanya saibusa Ase inchi obogendi buga gobobe Igene kiwachire ngora Na yuli obogoleti abantu Kusene muntu obogoli ya biria Ne pigi Genda ngora Na ayo muntu kako obogoleti motabinga ki Ya yango kwa turu mwaka ngire ngora Tiago taruka Ukubuga toko mnyoka Tumio kiritujuko itu Apana Igende chikari ngora Congratulations sasa bagendi baitube chikari Bakubuga tema chiko para Ama itingi pari Nekona nkogendi ngora Iga ngunchukandi Ikangi indiketi Iga overtake Lakini nitingu overtake ya sabe Iga matuta naroro Ama ntubara bagendi yabayo sana Congratulations Esikati giri Musaliwa Nchoma ete no monto mungaini Cheno monto mungaini Inesu kuko story gereti Yes Tigantere ya bantu ba minto Okotera kwesu Yokuwa roba
samikia saba gendri sangani bagendi barabuzi ko yabonye bako gendi bine yagusira gende tisauri yao sikwa pembelezi sikwa sikwa sorori hata sikwebereri unsaliko goso turasoma gazeti jere gachya butokere ga mirongo 3 na kyanda kya kirenge kakegma tonali alikiri ase amagazeti emambia bwana gazeti ndene yarako kwa gazeti ya The Standard gazeti mbwateka kwa razangu ra duniani ni gazeti ya taifa lelo boygo ni mbwateka gazeti ya The Daily Nation iki cyose kiri ni magano emingi sokoro tumyoke asoma gazeti emambi ya bwana asoma gazeti nakuletwa sore na Getembe FM alibono ngakiri roche ya siasa lirengete nabo kumulekera kegoli gake Gen Z abarai abanyankongo bege siasa abarai abanebe siasa ni bono babwateganga yokubwata na kubeka mubuko abasaiba Gen Z eligere kuchonyera ogosirwa kwa nde ku mwaka wa 2027 akarukuli ya emegano elikire anse gazeti mambia bono chibe chichaka nenkwera chirenga ine nkiabarai baitaba nene gati ya murai bwenso moske daktari William Ruto inkibagenda gukora kuligania n'abasaiba bali bakora bane chinguru wa Gen Z eligera kubabeka biara ndake guchikwenyorera obubuyi chinga kichu mwakoli bwo cholo na bwo mwaka bwo chirubere na migonse mirongo 25 na ibere segazeti imambia bona bokora barai burabona nkwaru cheli tuligoro gali ibichanere gaya yo murai bwinso muskiwira Ruto agakumbira na numusae uyole boy gwase golikiriya Gen Z omwactivists so moyali omwanya bantu okuringa ka Samuel Mark Orule nkwa muroche gali bale nere bagukwanania nabo igo akero koliya batali arabuye katali murai bwinso bwe kumera na Mark Orule goseka Samuel omugaka uyu kabiro murai bwe gosomo nyakiro bwe kyama keligia ODM nere okurunga Raila Odinga nere boy gomba umera ntena aka Samuel okaraba kora kusanga mangana bere ansamu yende na bokora gali abarai buna bono omurai bwo bomo bweli bwa Wiper Democratic tukukwanira Kalonzo Musyoka na boy gwana barai bande buna bono Eugene wa Malwa narabarabu ntubaro chegaba umera nte amona amurara kebaso uyu boy goro moigereri boy go obwo mwanya bantu ansekolikeliege kegie Gen Z ekarukuliye mangana yo ansu mwencho motegerali na bokora ndake ni gabana siasa bono be mukiriri woro eligere kuligania nikigolikelia kirini chinguru gya Gen Z aso uchonyora ogosirwa korokonene omwaka bwe chirubere na 25 nebere gazeti ya The Standard emambia bona ase gazeti ya taifa lero gaiga jirando che gaiga Ruto gotebekana ngataite kuwata mulima Kenya bono kororekana ngororekande kurwana sana igeranyore aba nimeshapima kwa razangu abantu bakomubwati sikorwase mulima Kenya asengenjo ya Gashawa komutiga usukuligeria Ruto na Gashawa bono ndigoli komyokani sana Gashawa na maiga ya Ruto buraibwe obokonyu muraibwense usukura buya Gashawa nabwataba jumbe gete naba governor abantu gete baye ku Mount Kenya bakomusana unabona gazeti kora kialingi no barusha ubara Gashawa bona ndoje gavana Mutai Kaiga ni ndojo omusubati gaigo kurukunere gatoni wa Mjomba gavana wa Mjomba ndojo yondega kurukuseneta Joy Nyutu akurunga Joy Nyutu abumba libari Gashawa sana lakini usukuri ya Ruto nere ensamu yendeni garu andire kigima obekire byara ngoyo manyete oligiri iga Ruto yani Ruto oligiri iga rais mustaafu Uhuru Kenyatta alafu munande alafu oligiri iga omuntu kurukunere naibu wa rais kivira kidiki professor alafu gaigo oligiri omuntu kurukunere William Kabogo yo atu waziri alafu oligiri iga omuntu kurukumutai uyu boy gato waziri bono abare unyukwa bono kero kurige liboy gokoranya rigazi yani rigazi Gashawa na ba asumbwire Ruto birengare sana toso gazeti ya The Standard chibe chaka biro nombi when the youth are sought to radically change Kenya na bokora gali mogano igoro ya kiabete chiki abasae kiabete chiri kichiri motinga tana limo mwako iga chiri kemirongo 25 ekara sai ba Gen Z ba mokirisi igoro kigma na gososi bara ambako ni gonchiri ya serikali no burai ne inki kiabere kurunga kiyo mugano ayiro buli chibe chaka bire gazeti ya The Standard bono mambia abo igo karokora asibe chaka toto mchira tukumaiga gukwanira Gen Z a price reduction of food
soldiers 6 months later. Na boigo na bokoro muganunde ekero boigo amatuko make abasai boigo bali abaswati muketse igoro kegima na kwamiriria igoro jogo itwa kwa bana banyanuka n'abaswati kurwa sabanya nyimbo na bokoro mangana yonsi asube chaka tato yokora kinga nigo ekarika abasai kyabayire muriro gwamiriria na bayikugikiria oburai bwe serikali ya Yegura Mruto uyuro mu urai bwense ya Kenya chibe chichakare bono mambia no mugano mugima igoro ya Kenya gotabinga Ruto nigobono agendere guikanga kigima kubwata abasai bali bajenisi na kwere kinga ndake umwakuru wechirbu bibere mu nsemero ebiri ni tano nibere ngonyorale ansi akubwaterera anamono kura sekori kirije James igai gabono ga James yorengo digagendrete agotebanga upweke yani ngochi yani egento kerkeriri motu kego chikobatika upweke yani kego chikobatika busa abangwana abonsi ba ODM ekerokori elichibe cheka tano bono mambede standard ni ukwanera family 6 Ruto Alba after sons mysterious kidnapping Embo na amatemo amate yaye omo sacha ukurunga nere Gerard Mwangi numwanchoye uyu nere Samarita ukurunga nere amanumwanji Gerard Mwangi numwanchoye nikobono bagenda kolera bakobolia serikali mwancha kuruna Regina Wairemo nibaganire serikali anamo ibinsi kuba bwatesia kuba konya ili konyora umwanobo ujugatera ocheretwe asi county ya Embo nabokora galinga omwano yiga omumurabu imyaka 24 asamalita Bili Wanyiri nigeotobakaranga nigo aberega kubora kurukama igajogo ochererwa nabantu batamanyiri bono ya matendigo ya rukobolia ujasomura ibinsi kumubwata kuba bwatesia nakone kibanyolire umwanobo bali na mayenda manene sana gekoro umwano babuli tekuruka komega ige gotebekana ngabwate kesi ke nuclear talinga gosene bomb iga gosire kweli lakini agotebekana ngagosire asengenja gotebigunga naye irosi ekiama kiaho igere tochikoba ncherendete yenzenenzenzi ekerukurigiria omuganondo likire chibe cha gatano limo bona mambie gukwanira abakagirwa 14 yani 14 suspects linked to fake cement reason 200,000 cash bail abakagirwa 14 au babwatania muno mangana yokoleta ubwo muchanga utalibwe kene yani umuchanga ule omwegaroli nigo bono ba nchiro soba igoreirwe asi elimo cha sobono babigete cash bail shiringi chimi ibere abaiga 14 egotebekananga nigo banyareko bago gusibago egati abo abaoncheria abaonia nabagirundi chitrak chigali chiri chokobori emechanga nigo aboigo babe kubyara maiga yugo kagirwa konia nego sabrai emechanga etali emekerano kolengana nomo na chibina bwe kambere kemiri mana Adolvina Alego nigo bono mwencho matagrali abaigorete anse ebeili shiringi chirbu chimi ibere ansibono ekine kikira chikotegerwa nando mwencho matagrali nyora mangana Jonsi asigazeti chibe chichaga tano nalimo imambi ya bono abakoli mirimo bagokana ngaki bagokana ntutageti pi omobiso monene ruta chorete ntumutageti pi totally omobiso monene ruta chorete oyo korokwanere Karimu mkurugenzi mkuu wa Kaimu yes bagote bamba mutaidi totally immediately kerumo nchomo tagara libo igo kuligeria amanganande ale gali gazeti bono mambia nomogano asibona egotebekaranga is ekigambiro ekiri gusekambere keneni gobono kia na chire kia rukoboria na kugona cha ekinasigia ganiri serikali ye county ya Kisii guchia gwakana chi miliona chi mibere na 15 libere chibwate amadeni guchia sabakoli meremo yalenga madeni yabo yabakoli mu county ya Kisii inkubwatikana nukoboria asikine kia begetwa monne kegosim kubolia weke mekeligia Kenya County Government Workers Union KCGW ni gobono korengana nomo na chibina asikamakandia na Ellen Omondi na bigoluka Kimaru ni gobaru toko na chuko nga county government ya Kisii wasizerali county bwato kichibe sicho chimi iwere na 15 bere chimilo ni guchase abakoli meremo na madeni abo ajue etanya kubakana
Bura magana na nyaigure kamiri bona rende ga kitali ase abu bago chugwakanwa ngamona abakoli emeremo ase municipal council ya Kisii Tabaka Gucha Suneka Nyamarambe Masimba Ugembo Keroka na Gusii County Council. Okay. Kwa igule oro mwana nazimba rati kabo mwango akana bantabu kama ngana yere familia ya moga igambirire familia ya moga igambirire asengenjo ya ogo siria omwana obo ojo lego somase juo university kote kwa nyara akaenda kaitwa mjini sasa iko bagotebanga niko bagosaba iko bakurwana robo goso bagane tukonyoro bwana bwabo exactly yes chibe chishika tana kabere the standard abona mambego kwanira nyoro mugano asebo igo abanyagitali chintan bona niko banyoro mwesama igaye serikali kuigwanana guchikuba hakana abanyagitali bali chintan bona barachukwa kanwa shiringi chilva ibere chirivu chimi ibere na isano nemo ase na ko na mangana nde amange chare shabo bona mwencho matagrali kubwatikana nuko na chua usuku maiga yoko iwana na serikali ikotoba kana banyagitali chintana niko bayetene mechande mbenge abange babo kubirira kurushabo moyo kubwata nuko migwa kubugima batali gwakanwa na gokora emeremo bono niko bago chugwakanwa so manyagitali yechiko igwa 206,000 chibese chabo ne chare chinde chinyinge kugura magana na nyabwatire kamiri tana rona ogaigani ke gotebekananga nchi county echikaniri kubeka na amo ase okurwania oburure bw'inyamoreo county chigwanta kubeka na amo ase nchira yokurwania oburure bw'inyamoreo tomiyo kabuga ngasega zete igandigira page 8 of the day the standard abona mambi this season of travel shopping sprees but not for everyone egotobekana nichigagi choko tara nichigagi choko genda binyoro asemangana ine Christmas lakini bono omuyishano monene ngatali bonsi basokire ase nchogu mu akubugima mangana akongete abangi niko batebirnga nchira teyo tragende na ekero chipara bo chiti nyaine chigali misongamano ere mengenyora omoro emugano egaiga asokorra ebicha asibare Nairobi na Kuru highway asebo igo chigali chitali gusuka niko chiti nyaine kirage ko bwatika noko sombana kwa bantu abange gucha se emega chibe chichigunde chikobwatia nichukwanira chia mangana yemega ye Christmas asebo go chisemo aba na musiki bono bagendere kogo kyabantu nabe kwenyolera ngeri yabo anse amangana yemega ye Christmas karoko na subwengo nkomyo kigo ikasa mangana alikire asega zeti ya the standard chibe chichakalenga nyora omugano olikire chibe chemero getato bono mambia ego kwaniranga meet the athletic stars who brought joy this year ra abani nchuki egiata abubono bare to mulembe nobu ansuno mogoko aso mwakoyo imotogo kwanira egati abani nchuki egiata ba Kenya ubatogo kinakoleto muchengasi ngoro cheito veit kibego nomoni nchuki egiata yubwerte ensu ya Kenya egorle asama mnyoko yichimita eliwe mchimisano akurunga urimbeka games ime ya Bariza aboigo oyondoko mulekirwa emambia bono Emmanuel Wanyonyi asama mereni yali chimbero chichimita chimi isano na isato uyonde boigo olete tomogoko Kenya nigakurunga Ruth Chebengetich uyobe tomobuyi 2024 Chicago Marathon uyonde boigo kumulekirwa Beatrice Chebet uyobe boigo tomobuyi asabu chimbero chimita chiru ikomi asi ama mnyoko alia yorimbeka Marathon uyonde boigo kumulekirwa Kenyan Jonah Korila uyobe boigo beto mobuyi 2024 Chicago Marathon ase emegano awoya mekiabigiata agono bale tsomogo kumwakoyo ekerukonya kora segazeti ya the standard epecho moyo kegima igukwanira igoro abono omungora kurunga Albert Kimario nerebono urumobuyi awede gose omo bwego solili ya boxing yeching gundi aigero amwagete isko kegima omo Uganda Jamili Kaigwa maiga yekemina negetende jogwa temana chingumi komyo kabwango anse gazeti ya the Daily
Nation tutachikogenda somuga konkorgato yarabwate nabokora gali nga highway kills ragali mechende menene ekero umubaskono bwegali oyokorekanete orete mechendo nagotiga abange basiriti obogima nyora umubasokano oyirete emagima yabantu batano mo ase bara ya Nairobi Naroko highway egotebakana nga egali ga yaumiranete boyigo chumirante ase ensemeiga nigo yatigete abantu batano mo basiriti obogima umubaskono obeta sensemulia amaritauro angena duka moja na iregia enkare asibarilia ya Nairobi Naroko Rota ekerokoligelia omugano olikira se egazeti ya Daily Nation nabakoranga kishali chiaka netegalia naboyigo kwirira moskono yomubekigima osireti obumabwa abantu baito nanda abantu bitike tunyo kwana mangana iga enekinga nayo mogende kole paringa kiyemega kwalendro obumabwa bamino nyora 7 governors out to exercise one-time demons ragali bana bagavana bali babwa tomokona ndakere baga ndikugikiria ogokora tamwe ya moyoka no emayiga yomuraibu inse kubwata no mogara yomukoro Uhuru Kenyatta abagavana abakubwatia ni gobono andake babwatira utamwa andake ngakigo chikobase manganabo Johnson Sakaja no mugavana Nairobi Kimani wa Mtangi Kiambu Susan Kiika Nakuru Kawira Mungasa Kurumeru Andrew Mwadime Kurutaita Taveta Abdi Goyo Isiolo na Moses Badilisha kuruchisa mochirichia Nyandarua ebunega tia bagavana balimu na babu atandake chitamtangu ase ebipindi byabo byobogambe nyoro mugana oli kirichwe chakane igorengani jumo nchoba tegereli mambia bona kerokwenda bwange gazeti ya The Daily Nation Kashawa arise out at PS over illegal brew remarks ragali bona basani baye oyo kabiro muraibu omokoyi muraibu ense Geoffrey Gath Kashawa nigobona bagendere kugikelia kigima na kubolia serikali inki etali kurwanera namangana yobo ingibwa marua tancheri ayengane yo yali gusingirirwa kigima na yachage tuno mokonyu muraibu enso yo kabiri Gath Kashawa asobona bakomo che serikali asugonchira marua atancheri nyora mangana ndo mwancho mtachi bechakata na kabiri gazeti ya The Daily Nation orenga bono Azimio coalition faces imminent collapse after Ruto signed Raila Uhuru ligali nga echama eligosobo mobwa Azimio nikobogendera kuba ugobogekana maiga yogo chamo ko muraibu ense no murayo mokoro Uhuru Muigai Kenyatta no eboega ya Raila boigo nerego swaso kubwatana ne serikali nabokora galia omuraibu chama ya Wiper Kalonzo Musyoka omurayo ulio nake Kenya Martha Karwana Eugene Wamarwa ngakibono yo ole omurayo DAP ngakibono bagendera gukwanira ebirengero byabo igoro ye chama gusomungano iga obomobu Azimio kerokolira magana yonsi nabokora gazeti ine ninki Uhuru amine tunje 7 Kenya chibe chikatana katato nchigwatomugano omonene kegima ansi omuraibu ensomo koro Uhuru Kenyatta no mungino ye naboigo Margaret Kenyatta nangina okurunga mama ngina Kenyatta awonsi ninki bamine tikuchese aba Kenya aba Mount Kenya nyoro mugado yose gazeti chibe chichagati The Daily Nation naboigo emambia bono nabokora where are our sons families left in anguish nebako bolinga yabana baito bachiete yemaiga yogo chero kabangu abana babako bwatia Billy Mwangi uyoga tabakana bwochere tubu myaka emerongo ebernene aliye sensemo ya Embu County Peter Mteti Njeru wi myaka emerongo ebere nebere neraba igo obwo bwochere tu emaiga yogo tambiwa nabantu batamanye tibabwata Toyota Burado nigomona achiamate chabo chienda kulera kigima na kubolinga ibono abaigaba na baito baga kaliwe kabono tuachande kirerengereli kirage nabokora amangana yonsi umwencho mo tegereli ansi gazeti ya The Daily Nation nanda mange ekerangere gwateka kurasa magazeti emambia bono sokoro tomanya sobongo kurasa gazeti gwatigali omwana madiaba omwana madiaba bono gaiga nigo tubwate Peter Ivorero Peter Ivorero nigakoro ku Miriani Owendi igabwate miako 26 na ende rebunari igo nigagurwa se county ya Kakamega okay ni gantete ni mukaguzi wa hesabu
nanjete gwake hesabu na kwa hivyo sani iliyatera gaiga. Okay, na inde nanjete nabwate hoteli gaiga mchini Homa Bay, nabwate hoteli kwa razake ra duniani igo manyanga buno ko moyo chiabu no muntu bwate binto egente kerene ayenga kire simi enamba yana no bwate 07 icha kirete simbo kora na nje. Okay, leo ni siku ya Jumanne Disemba tarehe 24 egetaulio na okay 24 taifa lero pechi kianda jerendete yense nensensi dondosa hapa na pale ntate ngoile mpaka sakuru kujebara na akuru. Okay, omongwana nakaliga iga familia imogete yonsi pi ekagenda mpaka samenyete jijini, yani jijini muchio monene akamanya kubo bakagenda paka roba chikumuya achiche mpaka ankaki agereta nagocha kalinde pi igobona bagotenga achichenka igere bali none suku amo igaso bwenge ekero menyeta sa tambe tuanche oche kuyiwa trimbo kaje bieka tabatari please osetira ebieka kwa razako. Okay, ino molikiono korkunere kipungeno cherujo tunkorusika bunkoire paka Samia Busia gaiga mungwana akaliga nere bono ishapima kwa razangu mungwana akaliga nere egotebekana na Rova afokewa mazizini kwa kutoa kauli tata ya kutaka kumuli. Okay, umungwana uyigamiga imogete aseri konda kaiguri konda gaswa kukwana very smart, very accurate, very intelligent agateba mukanya guzira kuikamulindi ninche nda mulindi ndoche ninche nda nyare kumulenda buyande ndabana banya guzira very smart, very accurate bona abantu bose bakahimuka iga ajetata bona ayetro jinga kaiga na matanga tole igobono gwachakire koega mukanya guzira ayetata koraiga karua agaseri kukurwa samatanga oino molikio no korokunera topi wekesa kwa razangu ra duniani. Okay, ngorusiga bunkoire mpaka asakuru kwanga nao Bombololo Mombasa gaiga chane tikafunga nkoma nyalega etemo ye monja rengega etemu no musubati mbuya sana so kutumikiria to musubati kiagerite demo timati kwanza nganingi. Okay, eteme yeiga shapima demu akili kinachomweka katika ndoa ni ustadi wa polo chumbani. Igani nyara boli kwenye beke se kibusio saligone yene nkomu igegoteba igalire tiganye beke lioka omo. Okay, no problem. Pone ejetiko yebeka sembearo. No, nipa kwa razangu ra duniani. Korusika bunkoire mpaka sakurukunga kirunde tarakaniti igaiga kisura wakia mzee kwa kuikosoa nguo yake fupi omugaka nale gaiga otebeti umunyaruko yonga kibaba yange yobegete nyenge kwa beka chianga chintambe buya iga kwarorekana buya bono musubati uyo igaikirtaka kosa yani akarumo gako gakomotebia matobe akamoteya ebaba aeta mugaka kalio bwenenu nchichianga chianendo chingambu ya chimbegete mulikiona ni gakoro kwanga Lea Makena kuruga kwa sengo kodra kwa razangu ra duniani igongo kodra sakoro kukisauni mambazani mulikiona kurugujana tikafunga mrembo atemukia kakake kwa tamaa ya kuridi mali omusubati nale gaiga ole ogecheti kuna mumromo abo ale kogechigwa seki mumuroyo igata ite koira mali onsi pia baibuli yani abebuna na ya yonsi pi ta baisekoa abamu abo igobono gaiga omusubati oniga motebeti ngaye tata mumrominto amali ani gakoba kugatigati omulikiona cyane kubafunga abutakoba nakoba abuna ngo kodrega seti yani ataifa lero kwa razangu ra duniani umugaka nangu karaba. Alright, tukutia na kurasa magazeti mwambia bono tunachikoendosha mutumo kwa mwambia bono terenya never kabingenda kwanza studio emambi ya bono.
ye kurukwanga never national anthem ya never. Okay, never ya lero ningekuwa na Oru Superstars the people's choice. Karibu nyumbani 01161510500. Okay, bono tiga tuche very smart, very accurate, very intelligent. Abagaka naho tuli bono tiga turaja gamba na make kakisu gukwirinde gaki tari asoberende abantu bamintu esu kubona nigebere tukubera ebere tukubera mambia nalyo bagote bayesa ipuletu nalyo rende mbora tara 25. Okay, rero maragoba nalibona abantu bakuragire getaurio nonye ne buseri konya bwengete mbono kuruzie meseke liko ari kwende memereri kuruguro ge style brand etigareri moma ete bali mokurasiba. Okay, bono litukuria rero gakita batali please abagakamba manyete litukuria rero litukuria rero nitakira abantu bagoikaranse style fulani asegete baragiri bali babibuate baya bamwabo bali batabibuatire ndira baro banyorera kuruo. Okay, lakini abantu mbaroro tabatali tigangote bitari asobo bo mwancho morigeli no mwancho motegereri tigangote abantu mbaroro abwate bintu agendrete kubumbata gali buoye akubumbata kabisa kwaraza kera dunia abakakamba banyete karambu atabuya asitagia gote babakakamba banyete. Okay, bono kwamenya konyora abantu abagendrete kubumbata ibintu kuchigaria ababande kuchigaiga omongina akoiria takabisa serious nyasaye no muyongeto mugako bibuate aje baba nyasaye nangeto mugako bibuate umwana uri uchiole enogole naye kwabirigeti bano mwinete nyasaye no muya ongeto mugako bibuate abande baraboga abande nyaso gukwanira mama asogukwanira iko gukwanira so yoro etu musajo tabibuate kaki manyanga no gukwanira kabisa ngaki nyasaye no muya ongete bintu ongeto mugako bibuate aigaso gukwanira kwararigiririe environment korokolero namanyire gezongo kwararigiririe environment aso gukwanira kende kyonsipi nyasaye no muyongeto mugako obibuate oyo igore mwino gaigaso gukwana mugako eta bibuati igobono era aenda atame mugako yagende atamagende ngukubuli eso gukwiye tabatali tigangotebi onye kwarosiria mandazi gali no sembi biti. Okay, korusia mandazi ya 5 koirero musubati olindo tabibuati omoenera abana baya ya 5. Is there any problem? Ngokwana mama akasaka tebe ngonkorogo ngasale getakiri ngasale kakiri araria nayondogete ingoko tebi atarani tisikupe mirizi aki mama ke muntu batiko kweberero nake njengo te straight diga onye kubwate gento kende kyonsi bikeri okoli muao abana banyarebe bachire kyara barubune mbabuati yengweto gyori no bibuate abana bachire kuchaiga barangeli baikaranse na bao aki mama nona yuko igomogoko ligeri abana mna baikaraste gali very smart emeza round kaki amandazi kwa rosti amandazi 20. Okay, babagera abana 20 bara babagera no banchara ligeri abono ikaranse ka baligeri mna bakuragira mamo minte chiroko igubuya lakini let me tell you this eso kukweja nyatoko sangana abamino aje ne nugo sikupe mirizi wala sikusorori hata sikwebereri never straight chirindinga yukongira. All right, mwancho motegerari yokurunga never numuga konkoroboke bacha etumbili jirekani sana libere cha butokire mambia bono chinsani ibere cha bono mambia gontomo tumo tokoira na atu no magani gas studio kukwanira mheshimiwa honorable daktari akurunga daktari juri nyamao ngobali gaiga senchire ya bere kiguma rajo sanga mange ekatunya ukuru mwaka na mange tokurigelia yuburai emambia bon lakini onsikana komya nyurenga Etwani Ya Getembe bua kire bono mambia nekatunya kusangamo sukuru bono mambia ngara itende nengaki koromo yega ngora tulia bube naye unyorenga ubumwe bwa unubwingi straight lakini usariko nare gukobodi naki umwana nechuri nyamao na ndetero gosi
If there is no bossy, okay. Toskato charo bwancho muli no matagali Etwani Ya Getembe tutakuwa narudi awamu ya 4 ekarubio sibire bya nsubono mambia toba isago suka kurwa asembeo Etwani Ya Getembe. Etwani ya bugire ayo mworo karugetanda. Etwani ya bugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Kuzito somya bamurama chikuya mandege. Kuzito somya bamurama chikuya mandege. Nachokiona ndicho chocho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch anene chinga kichiga chimeliga ye Christmas egoki asokochora satellite ya Zouk tonyorwa gura edekoda ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 cyuka guse asechishilingi 1000 amagana 999 asi abateja abaye enyorire umutinyo yomo ubusa yani free premium package iliwego kene signature iyo eri entimuka jima iyo kubwata sagale asiri kulidia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo ukwenyorera Zouk smart package chishilingi chimisanonemo nabo ukwenyorera Zouk smart plus package na chishilingi 1099 niko ukwenyorera Zouk classic package nabo igo eliwiye mu chimisano 49 asikira umutenyi enyorere Zouk premium package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chige Swahili. Nisi mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nilipo tayari nikafungwa kabisa nikafia. Series nechi movie newly series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na tueva enyorere etv ya unampe ya Getembe Television Network asi channel ya number 33 ase package chiga okora kwenyorera Zouk decoder tara asisa mchiricha Johnson Enterprise Masimba Plaza Building Gosena bugwa kesi migwetra sechi number 0739332468 Gose na bugu tara asisa mchiricha Aleno Electronic asipara ya Kisii Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja Gosebwa kesi migwetra sechi number 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu gwetrasti namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zouk life got better. Omusike omusele tomochore Gloria Oruba nigakobaganiria Christmas kiyano mwako muyabubisyo na nigakobanyirimuna umwako ogucha nagendere gukora emiruli yaye iyo agendere ko bagakobakonya abantu omusike omusele tomochore Gloria Oruba nigabiri gakobakonya abana kubase bungiriya bubasi abo benyurire erongoli asomero bulyo oyone kantumwa uya Glo nigo abasirire abananchi asogocha kena kugendelea biashara byabo asomero buri manya kantumna biashara na Glo wigo bali babwatechi chama kusiri kundi nigo basirire na chama na Glo asibigo agendere ko bagagotolia abantu kurwa sei okanyara macha makironoko asomero buri manya kantumna chinsoko na Glo wigo kantumna kazi na Glo asaba nyorire abantu kurwa stinsa mukiri cyabo basi nanene abora abantereba emirimo asichinsa kiricha Michael timweba nigo wigo agendere kurwanya ubutaka nabo yo gukora uko ningorwa asomero buryo ye uyumune kantumna